Kosto family Palmaka, Koban Tong Saran Bagi, ang Murumo. Lagi je pap family ka tawa ang pamno sudah bagai. Biro honai. Biro honai. Papa sini mau jola orang bakery kilo saja. Yang pap sudah bagai program bagai Tong Saran biro honai. Bahai tong maya ni YouTube family ni berok. Once on or kaham tong maya tinis ng thana nai tonggo Anaros bagano sindolok bai go baksa dono saho jagya ko go hapen baksa phaimang nai hini saho baksa phaimang galat channel ko tal phaine ro go jara subscribe khe ko rok subscribe khe ready tai go jodi narok kono kok sna mo sungo ngke comment khe ready ang next video nong comment pori nai go sangke santa uthanai Anaros bagano
Ang segam situ hajak liya. Nggak Anaros kayu. Bagano Anaros kalaiman proleng suka kolom tu imar ke fakya. Orang yang khak jong kok bak seram nai rom jong layu. Bukan tolawa. Saklomo kisara segan ane fakya. Mau ke Anaros khak ya. Kuk rom kuk. Besumah kuk. Tang herom sa. Tam to. Tam nung pushi jong hah? Serai hake? Kamu serai aja. Pap sesuatu. Pap se nanggu nemble boy. Serai pura ang kogoi sakat. Ketabuk saya pis pusing toro. Ngi buma song ke pushi me ya makokta. Hah? Buma song ke pushi kalau giba. Buma song seram hai seram ya. Oh. Semua tahu garjan tuh. Dorom di. Le. Akbar mah bro. Sidra pun lo. Lama. Nang ha? Ya terus. Wah, masa kering bo? Jangan dikata sa. Mangka. Ko kosto family fol mangka koban tong saran bagi ang moromo. Agi je pap kami kega tahu ang pap no sudah bagi. Selain sini diri honai. Bidi rohna. Papa sini mau jola or bakery kino jago. Yang pap sini bagi program bagi tong sari program deh. Ya na sila hadar. Hadar saja bahan malik itu. Kutu bayar apa? Kutu yang video itu kayak lo. Oh, screenshot lagi deh.